The Assam Tribune in Niruk Thali sang ni som ni palia ati chua chuan Assam Rifle 10 Senior Executive Engineer in Minister Prof.Lalnilawma thupe ka zawm du lo ni in an soi hi tak lo ni ta se Senior Executive Engineer hian PHE Minister thu hi engwanga zawm lo nge aniang chan thatak awm nge arin om. The Assam Tribune chuan hetiang hian aziaka Assam Rifle chuan March ni som ni panga atanga State Water Department in Aizola zo khosang kema tuipek ati top chungchanga thuchu an siam. Home Commissioner of Mizoram na lekha an thona Assam Rifle chuan Mizoram PHE Minister in alotiam tole Water Supply Rules para 1 sub number B in asoi thathum kal ta chunga flood rate emo average emo angin thatin tui bil chu consumer in tui meter athak ma lo chuan lak tur ani ti atar lang ti soilan ani chungpoin Assam Rifle te tui pek chu ti top ani border veng him tu le mi pui ngai ven mm2 kan ni angin he din mun hi pom thei ani lo he buaina hi siam thatura malak vat angai ani ti in lekha a hian zo khosanga tui supply ti top chungchang soin ni som ni panga March sang ni som ni pali atanga nikhat April sang ni som ni pali thlengin anti top zewa ni April sang ni som ni pali atang chuan anti top tavek ani. 2nd Battalion Assam Rifle Deputy Commandant Anan Kanwar chuan Professor Lalnilawma PHE Minister Government of Mizoram chu ni April sang ni som ni pali khan lo ngen to in metar thar le ani ma chu zo khosanga tuipek na ti top lowa chun zum zel phal sak turin angen ani. Hemin hu hian PHE Minister chuan pulal hruaya Senior EE nena hriatirin Senior EE nen atanga thu adon angin tui chu supply chun zom zel ani tur thu Minister hian alo tiam ani amai ro chu ni thum April sang ni som ni pali a Senior EE nena anin biangna Minister in titura ati chu azom du lo PHE Minister in zo khosanga Assam Rifle te tuipek na ti top lo turin tiama se omzia anei lo chu alung chiat thak le ani anti chu baka lekha a chuan Assam Rifle chu Aizola remna le muanna vongnung tura mo purtu poimo tak ani awangin tui angchi thiltul poimo tak tel lo chuan na athok theilo Senior EE point Assam Rifle in tuile kol phetha pek thatok lo chungchang an soi chua chu state sarkarin ala chingfel lo ani ti in Chief Minister in zo khosang atlo tum khan asoi ani zo khosanga hian sipai zani vel omin chung kokua vel an om ani chu baka Mizorama zirlai harsajok te ham thatna tura Assam Rifle in program akalpui NEIDO nena Trangkopin Project Sentinel Center of Educational Excellence Skilling and Wellness akalpui mek zinga state sang atangin zirlai somni pasari vel le staff som pathum vel anom bok Assam Rifle lamin an soizel dan chuan tuitlak cham na hian an nitin na tho ati khailak mai baka kemma omte hriselna tan po thil thalo tak thlem thei ani thu soin hei baka hian sarkarin Assam Rifle laka ati turle mo phurna len na konga ma ala thalo hle ani ti in an soibok Assam Rifle chuan state sarkar chu arang theiang bera he thil hi chinfel ani theinan mala turin an ngena Assam Rifle te tuipek chu arang theiang berin harsat na omlova ama anga kalpui le apoimok hle ani ti in thuchua an siam